em ha kini ke chnong mukro ni ke sngi yu ong to ke sngi to dum kawa ngau si nei benta kini ke chnong ke thau ni ki dong chnat em che kini ka thau ke yong i nei ke liang yonga wow kulama pi pawo yak jing saulem nei benta ki tu ki yung ki sem yong ki prado prasnam yu do no ye mensin wa koridor yong wa yung sem yong ki man go kam sin go thang nei benta ka tu yung ka sem andrei kam di kun hon jipai nawaro kabriu nyau trep nyau skum leowan chaini de kam sim mo to wa ikwa e mensin nei benta yong ki kamat ko ar kwa uklam hini wa kamon wa ka sarkar asam lengba ki bor yong ka an ki pulet yong ka ye ki hen ye ka jingim yong bru nei ba tibai kat kam ka constitution yong gri india ka article wa pa wi ong kam nin ne em ye ka right to life ko hok o imi kai ki long bru man bru ko hok ko wa ka sarkar hap ko pan tiknao ye da ye ka jingim ko ka dor yong wan bru chong chnong po gri india Henry gus ngau si to wa kamon wa nei ban yo ki ya kini ka hukum ka order wa him ya ka jingem yong wa kordor yong prado prasnam yong i hapo ka chnong ka thau yong ki kini man ko wa imyi pdiang ko myi le u ngau thu wa ka wan ka nong grim wa ka sarkar asam hapo ka jingelam yong chim star yong kau himanta wow iu ya kini ka order wow him ya kejim yong kini prado prasnam yong i kawa arwan kwa aubo kejingkeli ya ke MDA ngai ni sngaw de kamsin ko thang wadu ku khat nto de ke Meghalaya Democratic Alliance nga ye ong wa kini ke pertuj MDA ye no e ka da ke Meghalaya Dictatorship Alliance Government ni ma de yo ni ki por de em ke jinge apo ke jing sinchar yong ke ni sarkar andrei gu ngau si wan ni wa kamon do di mensin ni ma ile kat kam ti ben ni an pia man di un ma stu chemi wa to wa hapo upod wang yong ke bri nyau trap nyau skom yong rilo ma ya jan tia yong i de bo ye ke kid yong ke forest asam hai tai pen apo chnong kini gum yi pdiang ile ke sarkar Meghalaya pdiang go gini kamui khana gini gu he chini ong gi gini wa chwau khai ki dem gini ki dai tai hadini te yo jing ti bua gini gi ding gi pra gu em chini la de duk dang ding thang ding ele hab ui ka jna ya gini ye ki bru yong ga sarkar asam forest ku kre hai tai let them e mi kai gini gi jinge le sim no ro tip ne wan tu ga ding yo si tu ga ding gu kit ne yo le si gu dang hab po po wang yong ga Meghalaya wa kamon ga sarkar asam yigo psia chado che Meghalaya ngati bekat kam ki kendan an wa giwan gi force ne gi state le de ja one criminal le ne bru le si psia de po to pot ang yong ko win state hap you e ge information ya ka tu ko force em ha ka tu in state nga ba le kam po you new criminal che ni le ne pan report le ne yo gi kre lang yong ka tu ka force tu state henry he ni an yo wa ka sarkar asam plet le borgo ye i ki prado prasnam yong i lewan kedong ki po Meghalaya penyap ki po yung po sem yong ki prado prasnam ngau kli gu bi jing kli wa pi hun bi mo de le si ubru wan ha yung bi penyap i pia nga jam gete to ko mi pdiang lom mi hun te dang bon yu klam chidin yong nga mkwa ore yu klam bon geten ko wi ya gijing kerpat yong nga ye sarkar Meghalaya ngau ba i gijing da ko biang yo krum bo ye bitalian ha po het kwatar ong ka hai ti po sap san yo krum upan bo kwatar hai ti ye gini fo song i bo ki ha border man sensitive yo ye da gi bru yo lai ki jingjao kam ni yo suk ne wan gi he tang wa nga ong thang yo ki wan gi den de do mesin nang ye ma wan ra beng tu mesin sa jisin yang tu gu sem ko do tu mesin ko dor ska ba di mesin u khen kerpa de sarkar Meghalaya pai ye gini prado prasnam e ge jing da ko biang hakane ka khandau ka siap jong mei pa jonga kilong men ni kilong menta kala poi sisa pat so kata kepada sarkar ke asam kala ai de ka kuli namar bagane ka sarkar NDA jungi kamla mante lakam pat ngakwa ruban krensai sa
kibal ai ke jingkran mentan let's say yo don na pring siap tip kemukro kampadai ke blok 1 kani to ngide ban tip sai kemukro kamdai ke blok 1 Yes. kemukro kadang hapok ke ciliang ilaka mentang ciliang mentang kani ne ke ilaka ke jongi nyimpad hapok kita ke dispute area bas ko weiru tonong song jong kemukro wanam ke jingi ke dokti Prama ping layo snong marsen wan ngah snong mene flat sedang bani kedokti urang ba snong kumta ubidio kumne kumta henrei kani ka ba pengketang yang kumundong snong jong kane kathan na klem wan hang ni bangan i ba pin kedokti henrei to im ba pin kedaulen ti tiglenti ke ba bha khanang bangin jada yang ne kari jongi kani kade khendau ke siap jongi me ipa jong phi jonga mdei re ke jong no ro kamu ang kisten penar ini kani ka anyong ke MDA mto dei ka an to ka ile wa charsit dei mana ka por dawai nangau nado ipor menchwa wanga rangkat wa het senong nang man ikam kinong yalam sen phalang I dawai wo bo ka outpost hamukro wa heta mukoilom man ki bordar hendrai e ko habarto utu mo nong rem wo bo hinang ulai temproi kate to ke jingkular naga hito umto wa choni ka berto hendrai wa kwai uda uri ya ka beri nyau trap kate Ini menurut benar. mukro kate to ko kerwo ko chea bang idawaru ba namar ba ngina ka por ngi penthot ngi pendek yang sarkar MDA ya ka ceri blossom kila penduk pendam bat nakatu ko crore 0.5 kadai ban ya syakine kinong mensaw bat syakine kinong yap kumju bat ngidawaru nak sarkar ba kadai ban ai special force hang ni bat lada kam ai da kan mau kitu kisuloi ki ba bisai ai ngi sanis ki thain bordar ngi don ngin pendon kam pajba nang senong mukro kemo kitu suloi ki em ko em license upen em kam lada ka sarkar umpen em kam go yagi suloi ki thang ko em haki menjur Jur. yewa sedang imam sarkar ma Sarkar. yewa jubab Ijubab. sedang kedin laini ukut ka hapo sekretariat duite mto open set handrai pi ka sarkar MDA open set I katu ujubab pi im jo bote ni kamada klami mana ka por ladam ye pi upendap yakani kajing ya snam ko dale ka sarkar asam imsalia kerih ka be yong nga kerih yong pa yong nga kerih yong pi kinong mentah kateh wat das ngau kwa hedo klami la kwa ulet na de kam tenrai wanang perkhat wan wa chau lai de goluti kwa jaiแต่ละดมบัดเดก็ตะกมดละเดเป็ดโควิหับปันดอริกตีขเด็กขนังหูเอ็มกระจัดบรูแต่คนโม่ปัดบะEUM ลังไอรังกัดโอพีกำงานแล้วก็ปอร์สก็ปอร์งาโตอุเลนี่ฮีแต่งาโตฮีปอร์เลยวูจูบาบียังกันนี่ก็ได้เละยังกันนี่ก็สกัดช่วยผมห้อยไว้ลัดแต่งาเงสแคมรู Wait man. ba ni na du menero nakaliang jong kaseng hi ba ni kwa ban pha ka kurwo shabarok khot but and we want to send a message clear to the other part of the state that don't come to Meghalaya at present we are still in anger with the doing of the Assam government and we already chased some of the Assam vehicles today in Shillong because we feel that it is not safe for you guys to come in our state unless that our state government try to settle and the Assam government settle this matter, we won't feel shy if we have to face 1,000 death or if we face 1,000 time to spend in jail. That is our message from our side. Thank you very much. Kublet you both. Skian to ukem ki bro ki wasiat kita kasulai ko penyap ki bro ki ka point ko wali to kani waya ki waya ki gitu ki pulet to ukajol nat uosi jong dri kendai mendapai pia ke video utu sok pistol to uosi jong ga dri kendai ukajol nat hakini ki bana udah dap kem ki lengut ki kena na sabuda hak pelai ki na high court na pok goti kena ki watang ki yang ken kita kena kita ki kero lengut lagi jaklo li thu nyak se ki te yung nyak se udah dap yo ki la sis ki o tam em penyu ki keswa
yok ge yang se penyo batang ge yok ge ka wet karbi penyo ge yok ge ta surya batang ge kai ta hai ni le kwa ong ipi to gani ukajol na to senior officer to usi yang jadi kendang o tip bah wi ko procedure ile episode ki hadu nru kilometer so kilometer nru kilometer hai ta chinong penyap gi bru gi yong i kajingjia ab jo che ba bi mo kajingjia arsitan jia ko be gi ka tu ka kari nai tai ya kata to kit tu kina wat pam din tu kina kata kwa wi kali kata la ka la ka job kan rai mana be gi ka tu kari yo gi ka hai te hai por arsitan le wi hapadan arsitan le wi ilem am pentip gi pulit Meghalaya wan gi jo kam gi ka chimti gi ka tu kari jo register ki mana poi nyawa je sedang kajing siap hai te por em du songot ani ti pulit Meghalaya kita gilang rot ya isap da tau inform ka jolnat da tau inform cha USP yong ka west Giant Hills wa jo wan gi ha gi ha yong ki pulit ki magistrate wan gi dam nai te jo lej UM ka wan ka jingjia perkat lewe je so san ru nya so kenta em memule gi kata ke watenya to ya wiar kini gi wara ya menda ya penbon kam ke kam office kani kata penbon kam ke inquiry wara ijak wiar kani mau wiar hab bot din te kerpat ai ki san balang kerpat ai ki pai ba yong kani kathan uya teli neu khana hok ai pi dang em ha pedeng ke jing sitam le ba wa yo ke infection ya ke cukur em ke jing suin dang em ha po ke treatment hadu arbanai ong doktor inga ham chokari tangkat wada yo de cerkai kata ke jingja mi ana silong de ke jingkerban dua ong blai pa kan ra e boringa wa ka do ka phat ong ne ko poi hai tai ni bai le ka snam de ju ke jing em de chim sai wi ti wa ong ma tungkan kaman pan em kam ki do kuli hajin skat ko pan em kam ki do jacket utu ong mi ma la dai thlui khian te he se ni tu to dom dom utu kuli to ma do kaman wa yo ki pun em kam do tu kuli utu kuli to kuli siat hati mo ki wa tip ki sulai wa tip ki to usang tu tu kuli to siat hati kaman siat ki bru yong i sai win le ong i pi pe ya kaman sem yong tu wa yak wi ni ki wa yak ham siang per ni ha mem yo kuli pertot tu klam yo wa chnong dak kulmar kleu wi ni ki wa yak hadu wa pat wa tu dep ki usiat khana wa chnong hai por wa ha wa jrong tu forest kala ko o chikala ne katel dang pat e bu to ong wa chnong tip boy siat ki o sin da dam ta yak ne ba hadu iti por dang im kita ki yi wa go hap tip ne bhala da to siat ki o arsin kata mot kajing temu to ko penyap baik untuk di kajing temu yang pulit kajing temu to yang nong penyap bro tene bhai ta kerpat no wa to ye yen teli untuk i kani hai jin skat to formi committee yang warak kisan balang kerpat yo ma ombor de bhai jo khana nga ongwa de em ko committee yang kisan balang yang gari jai pia warak ko ye krek lang gi hapok kajing em lang kajing wa ya fle tengah lek mentu offer pi kan ni terwa wa ila wi am lang yo pi sia ba khun no ka meeting yong kan ni ka coordination committee yong ki sain balang hakini kisngi wo jo ye u kuli na ka sarkar da ko che kadar ka yi mut phiu le ne ba hadu kata em mo sia thu ka yi mut phiu le em sia thu seven lai ka committee an rai e ko ble yo ma salam ADM ne law dei do mu kai lo Hero of the day. to hero of the day ma salam ADM wanu na juai mandasnya wi kani de yo kubor wanu la hu mo kai lo ma ta sai wi lengot gitu ko chaken to e ka jin phati ko jor yo ma salam malorita da kali no MKS percaya ki ong hadu kata empu MI te embha wa kut ka dukate ladam kut ka ngache ma jingkit kli wa uchimti ka na ba ini badap le ko dia po sabuda cepo asam cetai lai cedu Guwahati High Court yo i ka bil ki kata dang lai ka jing bicar hai ni la chim action ki lengot parado prasnami te uchimi ka jingkit kle biang nong Biang. ko boleh kupon ne ba ong chairman ham bon ktin ta kapan kong ya keteng juga kada biang bor paliar ba sen yung ki isu sen kimi
Bana kalian juga KSU sen kami hibrok kawai. Kapan kong ni pak ke kubur semalam. Syah kita ki bahiyang bahasam. Jong kita para dok prasnam. Di belasya dekat kendet ni mestap haki bor kulit jong ke asam. Kum kaseng kasnoban peram jol. Bagi kendam yang tu jingja ke jinglek. Jong ke sarkar asam. Bat ni habang ipet ni menir ni ke jing ke statement bala ada home minister jongi malah kemen remboi daki pau slam naliang jong kaseng berperok perslam jong ni ke tan bordar nilai demand nak spor menbuk ke outpost cakri tan bordar ni kuat menbuk je keli ke sarkar pi up haduk benda ya beriau sorak tak outpost iso berperam jol ya ke sarkar MDA ka kamcham kimcha duk ipor ke mansha din dan kejing kensting kejongki kesami kali kejing yabreu haduk kali kelab kemanta kum kaseng sibenta ban yai penjur ya kejing dawa berperstam ini gibreu batombor i perok persam kejongi ilarai kum kaki susan kemi hibrak koi babok apok Hei, lasai kasi Arfi. keleng kebri nyu Kau elam bicara. pelong sya ada kejing rak jelamayong haki distrik hospital barok kumita kendem ini kejingja dua mentah kasi kini kena li kejing sedang bagi pelong kejing ki berjai-jai marlasai kasi kali kasi kejing lekniam juga seng kasi sengkot selam kejing sedang sya ada berjai-jai pat hadin kejing ki berjai-jai jongi ngin sasyong jalang peranong ilam unjuk bagi pelok perselam jong ni kalung than si berdar panang penjur susuk kejing ki nam ta hok kejing jong ki pelok persam berjumar kejing sport sakini kendem dai syuk banja hadiah nabut kani kejuk kejing ja haki wi benta jong kaleng kabri nyot bi berok koi naso ban ai kublai kelum lang ya bi berok ki kenu Kuat ukram ni kapor foto siapa tu ni trial day punya atau tribor suchen mandau just secretary yang JSU central body kini untuk dikasih gua nengkong kami sen ni ngai semen rengkat bagi khot piong i baju kejat ni ni kecong yong pi ni man gasin gusu guasan kapor ku em gate ga meeting ko itu pembet put pembet sam gacin cha yu bang yong pi aja sam dem langi cirup lang bau matayang kuma ruin ni rang ba tu em ko chong po thau yong pi Henry ngak wa khonai pi kejak ile wajia kini ke kam ni khonai pi siau bon go ben ni teki buru na sa bon go ben umhoi ke sarkar Henry ngak khonai pi kejing skiat wajia kam ni to ke sarkar ni the fail go e ke protection ke jingada ye geri go jai bu yong i ile wajia kam ni khonai pi dep klamat ni po ata wa ile wajia arjar khatsan em go kot ke bo i po office ke wada em ga meeting yang pangam raliang development committee wada em jing dawa aja khatsan to bo no police outpost hapo mukro Henry kijing sia yonga o kijingat yonga em ga yiri re tedin ke wa penman adukat ni yang di chnong ini ki bodar yong i wasa sa konswet gi oto wile khonai pi oto ko sarkar chwa membe ga protection ga jingada ke was camp netai daw hani ni usna merdap le de champion ko sarkar de posiki de pressure yang UJSU de penyoi ke kot de submit le wong iwa do ajar khatsan de to bo ingani ke police outpost apa mukro andre hadu ne ke si PMU ke te police outpost apa mukro wajia kan ni untuk wong pi wakit den bi wajia kan ni untuk wong pi boleh bangki karasam boleh bangki asam pi wajia kan ni to wong hoi kita kinong sinchar kinong yada ke yong i kan te wong pi kasantrik sia wong dawan UCM ini po bertu wai police outpost ngasia ko mas mukro borok pi to upercak begini kam ba ile hejing skiat to di ke police outpost to bo ika hai tai apo imar khap bertai ke mukai lum lemam te pi ki prachnong ini kena pi dari lei myo jing sok pi dari lei myo pi ke jingada naga nei ki bru wa nei yo ong nei ki asam nei ki wa wan chili ka thau ku yong pi ileng sen se si sit ong pi de klamu wo magistrate ni kamju de klamu SP udah senyap buat benhap kendon kita ke bru pinjap bru kata ka jing pinjap bru kamtip ke section 302 magi bo iki Henry ong pi ni yang seng yong i pressure ke sarkar untuk ule ki kam ki kam ki wa yu ong wa penbit i ke bohong minister tene dau kam ni ke bru Henry u bud de ni to kam ni ke bru wa pinjap yang ni produk persnang yong i yang seng dau
ong ipi ni to sing ngon kong ne udang sedang gini gini ki ni che khmat do pelang chu chu i ki prasen ki perlok sen balang do yeu le che chubun tli kita gini ki energi punyo to wa ke sarkar dalilai habuk ko ye katai ke police outpost sapok mukro kuble cibon cijan ngoi pioro ngaman go sambor mileng do kejoy por la ngaman kamu presiden yang ka East Jaintia National Council ini yang ke agency hadin wada yoi lang bagi social media hejing itu awak jing cak setiap yang ki produk prasnam yang i agan ni kathan daga mersen ke jing sau kia daga mersen ke jing sau si dawani wau emensen ya ki produk prasnam ki yang i ki wadamat ya agan ni ke jing dia ke wasau si hejoy por la ipa ke jing ngau lem kaki wahayung hasem yang gitu ki produk prasnam ki wada cak siat ki wada yap hawa sekiat man ga kayi ke wa persausi yi kam kinong song yang ke jelam mikhalia yoi wakam kini ke jingja de dia gina kapor sakapor kini ke jingja pengkemo ke ila ya ke jing cak set yap yang ki produk prasnam ki yang i hakisnem ki wada dep hapok langpi yoi waki SP ki DSP le sungut kinong bot ki yang ki kita kisot ki bot iki handre ke wasausi ong wa ngadapaj tan bordar mem latang ki vi kita ki pulit Kiwa wiyada, yagi produk ki prasnam ki yang i nagajing cak tombor haki pulit yang ki bitawan ke state. Nagaliang ka yang i kam ka senye kulari wa u ya amlang rengkat-rengkat wa gani ke cenong ne benta bu dawa ya ka hok ka yang ki. Kejo ipor la kentu ya ke sarkar wa u chim wa gajing bakle le ne wa u pencitom wa kat kum ka an. Yagi tu ki pulit yang ka asam ki wa amkti wa u chim ya ke mensen yang ki produk prasnam ku yang i. Hejo ipor le isnyawi kam kesen isnyawi wad am kam no ya ka sarkar ka yang i wo bo no ga da ki force lene da ki pulit wo chenek sa ki tan kapot wo yada ya ki produk prasnam ku yang i tam yu kentenu kelam cibun hakam kini ke por